Yesi reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe mwese bitewe n'aho muherereye, uyu munsi akaba ari itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Rero tukaba tubakiriye rero muri kino gitondo tugiye kubagezaho amakuru cyane cyane ibiri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubagezaho intambara zaraye zibereye hariya za Gakenke ndetse n'uburyo haramutse guhera ku ejo ku itariki 10 z'ukwa gatandatu ejo hiriwe intambara muri za Gakenke. Rero n'ubundi tukaba tubararikiye kugira ngo mukore subscribe no gukora comment share kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bizajye bibageraho igihe. N'ubundi sindi jyenyine, ndi kumwe na The King wo kuva kuri The King TV kugira ngo nawe tubashe kuganira kuri aya makuru ari kubera mu gihugu cyacu cya gakondo. The King, urakaza neza cyangwa se mu karere k'iwacu. Turaza guhera amakuru yacu mu minembwe ndetse turaza kugutinda hano mu Gakenke cyane. Mwakomeje kumva intambara ndetse n'amadrone menshi cyane. Tuza kumanuka rero turaza guca ndetse na za Bibogogo na Fizi na Baraka. Amakuru yacu twongere kandi twambuke muri Nord Kivu. Turaza gusoreza amakuru yacu mu murwa mukuru i Kinshasa. Sinjye nyine ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Eric kuva kuri Tawala. Ngo ikaze bwana munyamakuru mu makuru ya mu gitondo. Waramutse neza? Twaramutse neza The King, mwebwe mwaramutse mute? Nazwe turabyutse papa. Reka turebe amakuru yacu hano mu minembwe aho ku munsi w'ejo ngira ngo kuri uyu munsi wa none kuwa kane nyine biraba ari iminsi 3 yuzuye muri kano karere harimo intambara ikomeye cyane, haba mu buryo bw'ikirere ndetse no hasi ku butaka. Ngira ngo urabizi yuko muri Minembwe ubu ngubu hibasiwe cyane kandi mu buryo bukomeye cyane, aho amadrone yibasiye abaturage ndetse akarasa n'amatungo y'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bakabisenya. Muri kino gitondo cy'uno munsi twavuga ko ku munsi w'ejo wenda duhere ku munsi w'ejo i Gakenke bararwanye cyane ndetse bikavugwa yuko umwanzi babashe kumukubita akambuka hakurya za Gakenke, ariko amakuru ahari nuko batagiye kure nubwo bakomeje gutanga ama message menshi cyane bavuga yuko ngo bari muri Minembwe. Ubwo ndavuga abantu bakurikirana imbuga z'abazalendo, murabizi kuko izi leta zikunda kuvuga cyane amakuru atari yo kugira ngo bakomeze bakure abantu umutima, ariko amakuru yizewe nuko ku munsi w'ejo bakubise bakambuka ndetse bikanavuga yuko ari bamwe bagiye za Mukoko, abandi bagenda berekeje za Poizero, abandi bagenda berekeje ahantu hitwa za Bicumbi. Gusa bikavuga yuko hari abasirikare bari mu nkengero hafi ahangaha bambutse hakurya za Gakenke bakubiswe. Nanone kandi dushobora kuvuga yuko Minembwe idafite umutekano, dushobora kuvuga yuko bafite ako gahenga, ariko muri kino gitondo cy'uno munsi naho hari ahantu humvikanye hakomeje kuzenguruka amadrone. Bwana munyamakuru, wowe bimeze bite amakuru ufite? Amakuru nuko ejo ku itariki 10 imirwano yongeye gukomera muri teritwari ya Minembwe, aho ingabo za leta ya Kinshasa FDLR na FDNB na P5 zikomeje kugaba ibitero bikomeye zigamije kwisubiza agace ka Mikenke. Amakuru aturuka rero mu gace k'imirwano avuga ko hifashishijwe amadrone menshi cyane mu bitero byo mu kirere. Gusa kugeza ubu amakuru dufite avuga ko nyine agace ka Mikenke gakomeje gukontororwa na twirwaneho cyangwa se amadubu. Ndetse ahandi nuko ku rundi ruhande urabona ku irembo rya Gakenke haravugaho havugwaho koko hari hagamije ingabo z'u Burundi ziri gutera hagamije habayeho ibindi bitero bikomeye. Amakuru agera kuri Tawara ndetse no kuri The King ava muri ako gace aravuga ko izi ngabo zagerageje kugaruka mu bice bari bakuwemo bagamije cyane gutwara imwe mu mirambo y'abasirikare babo bakuru bahaguye. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje
kuva nijoro mbese imirwano yari ikomeje kugeza ubu nyine hagati y'impande zombi ahazwi nko kwa Rutaganda. Ni ukuvuga ngo kwa Rutaganda. Ni ukuvuga ngo rero kuri iryo rembo niho hari ingabo nyinshi z'u Burundi nazo zashatse kwinjira kugira ngo zije gukuraho imirambo yazo y'abasirikare babo bakuru b'ibiyongozi bahasize ubuzima. Rero ni ukuvuga ngo n'ubu kugeza n'ubu kuri Tawara TV ndetse no kuri The King turakomeza dukurikirane uko ibintu bihagaze no kubagezaho amakuru yaba agezweho ku bijyanye n'iyi ntambara, ariko nuko twababwira yuko MRDP twirwaneho bakomeje mbese gufunga kugira ngo Wazalendo ndetse na FARDC na FDNB na FDLR na P5 badashobora kwinjira. Ni ukuvuga ngo rero bafunze urukuta kubera ko hari musahada wabonetse cyane muri FARDC mwinshi cyane. Uribuka ko kuva ejo n'intambara igihe yatangiye bakubwira yuko ingabo nyinshi z'abarundi zari hariya hepfo mu bice bya hariya mu bice byo mu Mushasha zazamutse ari nyinshi cyane, zose hafi ya zose zari ziri hepfo, zishobora kuba zarazamutse muri iriya misozi kugira ngo zijye gutanga umusada y'uburyo zari zakubiswe. Ariko nanone tubabwira yuko ikirere cya Minembwe cyuzuyemo, ibaze ko hari kuza drone zigera ku 10 zose zikazira icyarimwe, ndetse bikanavuga yuko ko zirasubirayo akaba aribwo MRDP nayo ikubita urusasu, ariko yabona ziraje ko ari nyinshi igahita ifunga ikihisha kugira ngo zitabasha kubarasa hakaza gupfa abantu benshi. Nuko rero intambara yaraye ibaye kugeza n'ubu nyine sinzi, ino ntambara turabona ikaze cyane, ariko nuko Amadubu na twirwaneho ndetse na M23 bikomeje guhatana ndetse bikomeje kubyitwaramo neza no gucungira abaturage umutekano. Bwana The King, wakoze cyane. Hari amakuru yandi wenda abantu bakomeje kumva ku mbuga nkoranyambaga atari meza, hari nka za Twitter cyangwa se za YouTube n'ahandi henshi bacisha amakuru yabo. Bakomeje ngo Mikenke ngo ubu ngubu ngo yafashwe biri mu maboko ngo yaba ngaba Barundi, coalition yishyize hamwe. Gusa ndashaka ikwiyaringe ku munsi w'ejo ubwo drone zarashe cyane, hari inzira imwe iva za Biraro mbiri ariho Abarundi bari ndetse n'Abazalendo hamwe na FARDC na P5 hamwe n'umufatanyabikorwa wabo ari Interahamwe FDLR ndetse n'abari kuko bari kumwe hariya. Bivuga yuko ngo bashatse kuvayo kugira ngo baze baranforce nyine bagenzi babo, kubera ko urabizi ko hari agace kamwe ka Mikenke ngo bari barimo ndetse barakubitwa bavamo. Barangije gukubitwa ku munsi w'ejo nyine drone zirarasa. Byari biri kuvuga yuko drone zari zikwenga 20 cyangwa se 20, abandi akavuga 10, abandi akavuga 10 na zingahe. Ubwo byagenze rero drone zaraje zirarasa. Ikintu Amadubu n'Intare bakoze, babanje bafunga umuriro, baratuza baguma aho bari barangije, kubera ko nyine nawe urabyumva kurasa n'amadrone urabanza ukareka nyine akisaza gutyo, baza kuyakoramo akazi. Amwe aragenda nyine asubirayo. Ni ukuvuga ngo kubera ukuntu bari bahagaritse umuriro, batekereza yuko batsinzwe ngo basubiye inyuma, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ubu ngubu Mikenke, nimba abantu bazi ahantu haba ibitaro, nimba abantu bazi ahantu haba ikibuga cy'indege, nimba abantu bazi hari inkambi z'abanyamurenge, nitwirwaneho n'Intare zihari. Nibo bari gukontorora hariya, nubwo drone zikomeje kuza ku bwinshi cyane.
amakuru yizewe ni uko rwose Amadou n'Intare nibo baryamye muri Mikenke nibo baryamye rwose nta kuburana nyine bashobora kwishiramo akabaraga kugira ngo bigaragare yuko bahavuye cyangwa bakubiswe ariko nibo baharyamye nibo bari kuhakontorora bwana munyamakuru. Urakoze cyane nuko bimeze abantu bose bari gutekereza ngo Mikenke ngo yakungwe barayitonde cyangwa se yavuyemo rwose mushire umutima muwitse mu nda rwose twirwaneho cyangwa se Amadou n'Intare za Sarambwe bari mu kazi kose kandi bari gucungira abaturage umutekano ndetse ntibaze yuko ababanzi bakomeza gukora ibyo bashaka muri kino gihugu. None kandi tukiri hano mu Minembwe hakomeje kuba umutekano muke bwana munyamakuru cyane kubera ko mu duce dutandukanye urabizi ko abaturage b'abanyamurenge batuye muri bino bice ngira ngo urabizi yuko hamaze iminsi myinshi cyane drone ziri mu kurasa ndetse bikanavuga yuko abantu bari gukontorora amadrone bari za Mukoko cyangwa se inyuma ya Minembwe ni ukuvuga ni hafi cyane ntabwo ari kure cyane Minembwe. Rero twavuga yuko abaturage bafite ibibazo cyane kandi ijwi ryo gutabara biza ryabo cyangwa se uburyo batabaza ntibabona ubufasha kuko bari mu bibazo bikomeye cyane. Bwana munyamakuru ngira ngo bage wumva abaturage abasaza abakecuru n'abana bagenda yuko baraswa umunsi ku munsi ngira ngo babonye hari mu Minembwe hari inkomeri nyinshi drone zigatera ibisasu mu baturage mu mazu hanze wenda mu mirima abaturage bari mu bikorwa bindi bisanzwe kugira ngo babeho bari guhinga cyangwa se baragiye bagakomereka ngira ngo urabizi ko hano mu Minembwe atari imiti yagisha bwana munyamakuru abaturage bakomeje kugira ibibazo cyane byo kubura imiti ndetse n'ubwo bafite ibibazo by'imirire ariko ibibazo by'imiti nibyo bikomeye cyane hano muri Minembwe bwana munyamakuru cyane rwose ari nayo mpamvu ubona Mikenke ubwo yari ifashwe yari inzira yo kubona uburyo abantu bajya bamanuka bakajya kuzana ibiryo bakajya kuzana n'imiti niyo mpamvu twasaba aba MRDP twirwanaho na M23 gufunga umwuka kariya gace ka Mikenke kagakomeza kagafatwa ndetse n'utundi duce tugafatwa kugira ngo inzira iboneke hariya ku Ndondo abaturage bazajya babasha no kumanuka bakajya gushaka iyo sukari n'iyo myunyu ndetse n'iyo miti nk'uko bivuze ariko abaturage rwose ba Minembwe nta mutekano bafite kubera ko baragowe ntaho bakura ikintu na kimwe kijyanye n'ibiryo cyangwa se n'imiti urabizi ko igihe baherukiye kubazanira imiti ni kera rwose none se barabigenza gute urebye bari mu kaga bari mu bihe bibi biteye ubwoba ariko uretse ko wenda Imana yogira impuhwe gusa ikadutabara ikazana abagira neza bakaza kongera gutanga imiti ariko se baraca he n'aba wazalendo bisajije ndetse n'uyu muperezida ukomeje gutera inkunga wazalendo kugira ngo bice abanyamurenge ari kumwe na Kongoro uretse ko na Kongoro nawe bitamworoheye ibyiwe nabanza arwane n'urugamba bari kumushinja yuko ari umunyarwanda kuko n'ibyangombwa bibigaragaza bazana n'amavideo yavuze nabanza arwane n'urwo rugamba ndabona kuri Twitter byabaye byinshi ariko nanone dusabira rwose ubutabera abaturage ba Minembwe kugira ngo babashe rwose kwitabwaho cyangwa se amahanga arebe iriya ntambara iri hariya n'ibiri gukorerwa hariya rwose ndetse dusaba ubuvugizi cyane cyane abari mu bihugu byo hanze yuko bakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo turebe nimba abaturage ba Minembwe ndetse n'abari ku Ndondo batabarwa bakagerwaho bakarenganurwa nabo bakamera nk'abandi bose. Urakoze cyane reka tumanuke hano za Bibogobogo naho hakomeje kurangwamo umutekano muke kuko bikomeje kuvuga yuko hari abasirikare benshi bazamuka bamwe bagize umuhanda wose abandi bagaca za Bibogobogo nyine bakinjira kugira ngo bazagere kuri za Poezero bikavuga yuko umutekano w'abaturage utameze neza nubwo nyine tutavuga ngo iho ntabwo twavuga ngo ari intambara ariko umutekano w'abaturage bumva ko bitameze neza tumanuka
za Fizi na Uvira biravuga yuko naho bitameze neza cyane ko abaturage nabo bari kubona nyine igihugu gitangiye gikomeje kugira ibibazo byinshi cyane ndetse n'umutekano muke, kuko abaturage bavuga yuko batishira ngo bizane ndetse n'ibikorwa remezo batabikora ngo bikunde kubera umutekano wabo ndetse no gutinya gukora ibintu byose. Kandi umunyamakuru, hari amakuru waba ufite kuri abaturage bawubwira ndetse no muri ni ukuvuga ngo nk'uko ubivuze abaturage bawuvira n'ubundi nk'ibisanzwe nta mutekano bafite, kubera ko bari mu kangaratete, kubera ko mu buryo bugaragara wazalendo bakomeje kubabuza umutekano, ndetse n'ingabo nyinshi ziri kuva i Burundi zihaca, ingabo nyinshi zizamuka, ndetse na za Bibogobogo nk'uko ubizi ingabo z'abarundi zari mu Bibogobogo redi zagiye ruguru, ni ukuvuga ngo nizo zasaga basi rimwe na rimwe nk'izibagirira impuhwe, ariko ubu se noneho nizigenda wazalendo bakabasanga hariya barica abanyabibogo. Ni ukuvuga ngo nta mutekano hariya hose, buriya bice byose nta mutekano ushobora kuboneka kubera ko wayobowe na wazalendo. Abazalendo si abasirikare, si abantu batojwe gisirikare bafite ubunararibonye bwa na disipurine, ni indisipurine, ni amabandi. None se wobana n'amabandi ukagira umutekano? Wobana n'amabandi ukabaho? Ntibibaho. Abaturage ba Uvira bari kumwe n'amabandi, abaturage bari kumwe ahantu hose. None se nimba uriya mukoroneri bamwishe si kubera ari amabandi? Ibaza umukoroneri wa leta ngo baramwishe, ni amabandi. Ni uburyo bwa kibandi. Yego, urakoze cyane bwari umunyamakuru, uraza kunyemerera twambuke tuve muri Sud Kivu tugende tugere muri Nord Kivu bukeya. Naho ku munsi w'ejo biravugwa yuko ngo habereye imirwano, ngira ngo urabizi kuko muri bino bice bitandukanye haba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu rwose ibintu bitaba bimeze neza, kubera ko uhiga Sud Kivu ni nawe uhiga Nord Kivu, kubera ko icyo ashaka kiri muri Nord Kivu ni nacyo kiri muri Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo naho ntibimeze neza, hakomeje kurangwamo n'umutekano muke ndetse n'intambara cyane, kuko FDLR hamwe n'aba bambari babo bandi bakomeje kugerageza gutera ndetse no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cyangwa se abaturage batuye muri Sud Kivu. Naho bikomeje kuba bibi cyane. Naho mu gihe twakwambuka tukagera mu mujyi wa Kongo mukuru cyangwa se mu murwa mukuru wa Kongo, aho politiki imaze kuba politiki, abantu benshi badashyigikiye itegeko nshinga ndetse n'imyigaragambyo iri gukomeza gupangwa n'umutekano muke uri muri Kinshasa, aho utari kuvuga rumwe na perezida Felix Tshisekedi ari guhura n'ibibazo bikomeye, gukubitwa ndetse no gukorerwa n'ibindi byinshi bibi cyane, ndetse bikavamo bamwe bakicwa. Bwana munyamakuru, bino bintu wowe bivugaho iki? Ni ibisanzwe kubera ko Gisekedi n'ubundi nta cyiza cyamuvaho, ibintu byose ko arashaka kubikora kwa kinguvu, umugani w'abaswahili. Ni ukuvuga ngo arashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze buno bwicanyi n'ubundi, kuko wagira ngo nicyo yahamagariwe gutegeka, ntiyahamagariwe kuyobora abaturage no guteza imbere abaturage, ahubwo yahamagariwe kugira ngo abice. Nicyo kibazo gihari, niyo probleme ihari, kuba ashaka guhindura itegeko nshinga, ariko abaturage benshi urabizi ko amadini Katolika yarabyamaganye ndetse na Islam yarabyamaganye. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kugira ngo adashobora ko baravuze ati nta na kimwe tubona yakoze, itegeko nshinga rwose rigomba kudahinduka, hakaza abandi bashaka bari bwo batorwa, wowe iyawe wararangije genda. Ariko akomeza aranga, ari guhatiriza. Mbese niyo mpamvu ubona ko hari icyo agikeneye gukora kandi kitari cyiza, kuko arabona ko navaho wenda ashobora kuzashinjwa ibintu byinshi, arashaka gukomeza kugumaho. Sinzi rero nimba amahanga azamwemerera kugira ngo iryo itegeko nshinga rihindurwe. Ni ukuvuga ngo n'ubundi biravugwa ko aramutse ahinduye itegeko nshinga agategeka, ni ukuvuga ngo yazashaka undi w'iwabo, mwene wabo,
mbese akaba ari we nanone uza akamuha ingoma, yamara kumuha ingoma uwo nawe akaza akongera agahindura n'irindi tegeko nshinga, mbese bikaba ari nk'ibintu bya famiye y'iwabo cyangwa se by'imiryango cyangwa se by'amoko y'iwabo, aribo bazaba baje gutegeka kiriya gihugu. Niyo mpamvu rero hari kubaho kwanga yuko uno mugabo yahindura itegeko nshinga. urakoze cyane, reka dusoze amakuru muri kino gitondo cy'uno munsi. tugushimire wowe abanye inama n'amakuru, ndetse dushimire n'abandi bose bakurikiranye muri kino gitondo cy'uno munsi. amahoro y'Imana abane nawe kandi ugire umunsi mwiza bwa n'umunyamakuru. Murakoze The King namwe.